Ngithanda ukulibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Sihlangana njalo ngesihloko sethu esibanzi esithi isambulo impendulo yokwesaba kwethu. Leli lihlandla lesithathu, episode number 3. Sihlangana sikhuluma sikhangele isahluko esesambulo, isahluko sesibili, Revelation chapter 2. Isihloko sethu ngesikhiwa ngifuna ukulikhumbuza. Revelation, the answer to our fears. Impendulo yokwesaba kwethu. Ngithanda ukukhumbuza ukuthi kulento ezinenge esizesabayo silapha emhlabeni, ezisiphatha kakubi, ezisiphatha kanzima, ikakhulu nxa sikhangele impilo yethu yokukholwa. Silokunqineka okukhulu ngezinto ezimbalwa esingakwaziyo ukuthi singaziphatha njani. Ngifisa ke ukulikhumbuza ukuthi ukuze sikhethe isambulo, ugwalo lolu salukhetha ngoba ugwalo lolu luphethe impendulo yokunqineka kwethu, impendulo yokwesaba kwethu. Asihambeni sonke kancane kancane size siyothutsha lolu gwalo. Ngeviki inye nganye siba lesifundo kulolu gwalo esikhethekileyo. Namhla siqala kusahluko sesibili sesambulo, chapter 2. Asizi ukutsho kusenza sonke lesi sahluko, sizakwenza isiqendu sakuqala sikhangele ibandla leEfesus. Ibandla lakuqala elilotshelwa incwadi nguJohane umambuli. Sikhumbule ukuthi ugwalo lwesambulo sithe thina lwambuliwe, luvuliwe, asogwalo luvalekileyo, yisambulo sika Jesu Kristu. Lapha sambulelwa uJesu Kristu, umsebenzi wakhe esingathi yiministry yakhe, umsebenzi wakhe wokusihlenga, umsebenzi wokusindisa, umsebenzi wakhe wokusikhulula esonweni, umsebenzi kaJesu. Sivezelwa yena uJesu uqobo lwakhe ukuthi yena ungubani, sibuye sivezelwe umsebenzi wakhe, sivezelwe injongo yonke yosindiso lwethu, sivezelwe ivangeli lifinqiwe kusambulo. Ngithanda ukulikhumbuza hlobo zami ezithandekayo ukuthi isambulo lugwalo olumumethe okwesabekayo okuningi, luqukethe izinto ezimbalwa, kalusilo gwalo ongaphonga ubala phezulu gijime uthi asengezwile. Ngifisa ukuthi la nxa sizama ukuthi singene kulo lapha siqhubeke sibala, lawe uhambe uyobala, wenze iresearch yakho, usearche kuhle, sibambe kakuhle indaba ukuze sisindiswe. Ngingakutsho konke ngiqinisa ukuthi ugwalo lwesambulo luthwele usindiso lwakho, luthwele usindiso lwami. So ngithe mina isihloko sithi isambulo impendulo yokwesaba kwethu. Lihlandla lesithathu leli. Ngifisa ke ukuthi ngifunde lapha iBhayibheli bese ngichasisa amavesi esiwatholayo kulesi sambulo. Angithi sivumelene ukuthi senza isambulo isahluko sesibili, sabala uverse 1 sisiyabamba uverse 7. Ngizafunda lapha ngisebenzisa iNIV. Ngizasebenzisa iNIV, ngingabona kudingeka ngizabuya ngihambe kuKing James, kodwa ke okakathesi vumani ngifunde ngeBhayibheli lesingisi iNIV. To the church in Ephesus. To the angel of the church in Ephesus write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. I know your works, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles but are not. You have found them false. You have preserved and have endured hardships for my name and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken your first love. Remember the hate from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you
and remove your lampstand from its place. But you have this in your favor. You hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. uNkulunkulu abusise ukufunda kwelizwi lakhe asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini, siyabonga ilizwi esilizwayo elifundwayo kusambulo. Sicela ukuchasisela kwakho kufike kithi kukuhle, sibambisise indaba le ela. Sengathi Nkosi ngaba lathi nxa sifundayo kuthe kupheleni ngenxa yokufunda lokho sitholakala silungele umbuso wakho ngoJesu siyakhuleka. Amen. Sengifundile lapha ngesingisi ngande ukutsho ukuthi funda ngogwalo ngeBhayibheli olizwisisayo. Ngizazama ukukhuluma amabala athize engiwathola lapha. Kungilosi kumbe kusithunywa sebandla leEfesus bala kumbe loba. La ngamazwi akhe obambe inkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokudla. Ohamba phakathi kwezinti eziyisikhombisa ezamakhandlela. 7 golden lampstands. Izinti eziyisikhombisa ezezibani. Ngifuna ukuthi ngiseselapha ngitsho ukuthi sengichasisile. Ngifuna ukuveza ugwalo kumbe izincwadi lezi ezilotshelwa abantu amabandla ayisikhombisa. Amabandla ayisikhombisa eAsia. Amabandla la atholakala nxa sikumodern sikusesikhathini sakathesi elizweni laseTurkey. Kukhulunywa kathesi ekuqaleni lebandla leEfesus. Ukuze siphathiseke ngoba ngizafunda amabandla ayisikhombisa. Nxa ngifunda ngebandla ngizaphawula impawu ezithize ezokumiswa kwezingwalo lezi kumbe ezokumiswa kwezincwadi lezi. Istructure ngamanye amazwi. Ngizakhuluma ngicubungula istructure ukumiswa kwazo indlela okusasiphathisa ngayo. Izingwalo ziyisikhombisa, so istructure kumbe ukumiswa kwezingwalo lezi kunje. Incwadi inye ngayinye ilotshelwe ibandla elilodwa. Ibandla elilotshelwe incwadi lilotshelwa leyo ncwadi iaddresswe kumbe ilotshelwe lo omela lelo ibandla. Ngoba kuthiwa kusithunywa kungilosi to the angel of the church in. So kusithunywa kungilosi yebandla elise. Ngamabala aqhakathekileyo la so uzathola kugwalo lokuqala eEfesus, uthole ugwalo lesibili eSmina, uthole kwegwalo lesithathu lePergamos, uthole kwegwalo lesine kusiya kuze ifike amasikhombisa. Kulokho kukhulunywa kubandla kusithunywa sebandla elinje. So istructure esiqhakathekile, isithunywa lesi esibhalwe kathiwa the angel to the angel yi-messenger. Ibala elithi angel licho isithunywa ngamanye amazwi sengichasile siqalisa kusambulo 1 ukuthi izithunywa lezi ngabafundisi ngabathungameli bebandla ababhalelwayo. So umfundisi uyabhalelwa isithunywa nguye okhuthazwa ukuthi nxa esamukela lolu gwalo alufunde ebandleni. So incwadi ibhale isithunywa sebandla. Isithunywa lesimele ibandla ngokuqala. Isithunywa lesi sibuye simele amalunga ebandla linye ngalinye ilunga. So isithunywa lesi silalela sizwe sibala sizibalela sona. Isithunywa lesi silalela sibalela ibandla as a corporate body njengoba limzimba kaKristu. Silalela kumesibalela umuntu munye ngamunye osebandleni. uJesu lapha uaddressa isithunywa, khuluma lesithunywa, akhulume lebandla ngobubanzi balo, abe sekukhuluma lo muntu munye ngamunye isiqu somuntu osebandleni elilotshelwa le incwadi. Nxa susiye ekucineni uzabona ukuthi incwadi le ibuya ilotshelwe ibandla as in general,
the whole body of Christ, umzimba kaKristu wonke esikhathini samabandla wona lalotshelwayo kuze kuzofika kulesi sikhathi. So nxa ngikhuluma lapha ngikhuluma ukuthi ibandla as in elase Ephesus, kodwa cumulative nxa ueda incwadi lezi zonke zi-affecta kumbe zilomutsho emabandleni wonke kusukela kule Ephesus kusiya kuya wonke amabandla. Uzalalela uzwe nxa sichasisa la. So istructure indaba yokuqala, ibandla yilo elilotshelwa incwadi. It is addressed to a particular congregation through a messenger kumbe kulibhalelwa lolo bandla ngesithunywa leso. Okwesibili, uJesu uyaziveza an introduction kulo lonke ibandla, uyavezwa ukuthi ungubani. Nxa usizwa kuleli bandla uthe ekhuluma lapha ngubalile kuthiwa, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand. La ngamazwi akhe obambe ingilosi, obamba kumbe obambe lokho eqhubeka ezibambile, obambe izinkanyezi ezisikhombisa esandleni sakhe sokudla. Nxa ngikhuluma ohamba phakathi kwezinti ezegolide ezezibani, ungakhangela kuhle ku-addresswa uJesu abesevezwa ukuthi ungubani. Nxa evezwa kuleli bandla lese Ephesus, wothi ngiqhubeke ngestructure bese ngibuyela ekuzivezeni kwakhe. uJesu nxa sekhulumile esezivezile, so okokuqala ku-addresswa ibandla ngesithunywa aziveze uJesu, bese kukhulunywa ngomumo webandla esingathi yi-condition, abesechasisa ukuthi ibandla leli lisima kanjani. Angachasisa ukuthi lime kanjani, likhangeleka libuke kanjani, licacile lenzani, imisebenzi yalo injani, limi njani, liyaqanda liyachisa, lithini ibandla leli. Kuyakhulunywa ngesimo sebandla, addressing the condition of the church. Okulandelayo nxa sekukhulunywe ngesimo sebandla, okulandelayo uJesu sesenza isinqumo kumbe singathi isigwebo kumbe the verdict. Isigwebo angikwazi zalibiza njani balelo, isigwebo engaba isinqumo ngalelo bandla kumbe ngalowo mumo walelo bandla. Akhuluma ukuthi ngomumo wenu lo isigwebo senu yilesi, nxa lingasakwenzanga lokho sekuzakuba yilokho. So umumo ngithe structure number 1 addresses a particular church through its messenger, khulunywa lebandla losithunywa salo, kube sekuvezwa uJesu, bese kukhulunywa ngomumo webandla lesimo salo, bese kukhulunywa ngokuthi nxa kunjalo ibandla leli isigwebo salo kuyini. Nxa sekukhulunywa ngesigwebo bese kulandela lokho uJesu abesesenza isilayo engathi yi-command, umlayo. Jesus commands the church to do something. Uyaliyala ibandla ukuthi lenzeni ngenxa yalowo mumo etholakala likuwo. Okulandelayo then uJesu abesekhuluma ke general okukhulunywa kuye wonke umuntu. Ungakuzwa lokho ngasekhulunywa kuthiwa lo olendlebe makezwe, ube addressa ibandla. Kodwa kaThesu sephuma ebandleni sekhuluma lozulu wonke, lesizwe sonke, labantu bonke, lomhlaba wonke ongakhathalela ukuzwa. So kuthiwa lo olendlebe lami ngilazo. Nxa kade ku-addresswa omunye osenketha, osemganwini, osechabalala, osenkulumane, osehillside, osebenside, nxa ku-addresswa yena endaweni emkhathini ngoba incwadi ikhulunywa phakathi komphakathi. So nxa addresswa kuthiwa lo olendlebe makezwe umoya akutshoyo, sekuyi-general. So uhamba kungena wonke umuntu kuleso sikhathi kulotshelwa lelo bandla, kuhamba kuzofika manje ozwayo olendlebe makezwe umoya akutshoyo emabandleni. Bese kuthiwa ekucineni sekuthiwa isithembiso onqobayo. Phezu kwalokho kusokuphiwa isithembiso okucinayo. Ngikhuluma ngestructure asikayikhatshana kakhulu, sesichasisa istructure salincwadi sesisikhulumile. Unumber 1 ngifuna ukuthi sizibale zonke. Unumber 1 incwadi ilotshelwa ibandla, kusetshenziswa ilotshwa ku-addresswe kumbe uqondiswe kummeli webandla lelo kumbe umthungameli okuthiwa li-angel kumbe messenger, isithunywa selelo bandla. Nxa silotshwe iqonda kuleso sithunywa, isithunywa silungele ukuthi sifundele incwadi. Kodwa nxa ngaphezu kwalokho number 2 kuvezwa uKristu ukuthi ungubani. Number 3 bese kukhulunywa ngomumo webandla ukuthi lisimo kanjani.
bese kukhulunywa ngesigwebo esingamelana nalowo mumo isima kanjani sebandla, bese ukulaywa, bese unikwa umlayo ukuthi kumenzwe njani, bese kukhulunywa ke ngemva komlayo ukuthi abantu bonke abanye sebengezwa ke phela olendlebe makeze okucineni bese kuthiwa onqobayo. Ngifuna ukuthi sisakhuluma silapha sengibala amavesi bamba lokho. Incwadi lezi zonke eziyisikhombisa ezamabandla ayisikhombisa zikhuluma ngendlela amabandla ami ngayo. Yebo emabandleni ayisikhombisa, kodwa zibuye ziveze indlela thina munye ngamunye esikhamba ngayo lo Kristu kusukela siphenduka size siyophusha impilo yethu. Ngifuna ukubambe kuhle ngithe mina zingachasisa indlela mina engiyo yona kusukela ekuqaleni kwami ukukholwa ngihamba indima yami ngize ngiyoyithutsha, ukuthi ngaqala njengebandla leEfesus ngimnandi ngimuhle desirable ngimuhle ngibukeka ngithandeka ngifisakala ngenxa yokuthi ngilekuchisa okuthize, kodwa ekuqhubekeni kwempilo okuhambe kudeda kungaba ngenye application, kungaba ngokunye ukusebenza esingakusebenza lezi zinto. Nxa sifuna ukufunda kuthiwa intandane izwelwa ukulaywa komakhelwana. Ibandla laseEfesus nxalilayo owakathesi la kayezwe okuhambelana laye alungisa indima yakhe ukuze asindiswe. Ngizama ukuveza lapha ukuthi incwadi yesambulo ungayithatha uyifihle emuva uthi ngiyakudala, iapply ifika empilweni yakho yanamuhla even eaddressa ibandla leEfesus. Asibambeni njalo. So ikhuluma, ichaza, iveza the state of our walk, our own walk with Jesus. Ingakuveza lokho. Sikhangeleke lapha uJesu akwenzele amabandla ayisikhombisa, kodwa namhla kakhulu sise-Efesus. Funa ukuchaza bese ngena endimeni yethu yamavesi. Ibandla leEfesus, indawo yeEfesus, umuzi waseEfesus kwakulidolobho elithandekayo. It was a desirable city. Kwakulidolobho elikhulu emhlabeni womdala, the ancient world. Kwakulidolobho elalilodumo olukhulu, kanye lebandla leEfesus lalilodumo olukhulu njengedolobho lakhona. Ephesus church and the city, these were great places. Kwakuyi great city, great church. So ngesikhathi kaJohane ephuma eEfesus esiyahlengisa sePatmos, kwakuyi capital city yakhe, kwakuyindawo ephakemeyo kulidolobho elikhulu aphila phakathi kwabo. Ngifuna ukukhuluma ngokuqakatheka kwedolobho leEfesus. Abafundisi abaziwayo abasebenza kuleli bandla engxenye nxa sibalisisa kuhlimbali sengathi ibandla lavulwa nguPawuli, kodwa ke angizukugijima kakhulu ngalokho. uPaul ngomunye wabafundi abasebenza ebandla leEfesus. Ukuthola kumsebenzi ngo19 ivesi ngu1, ubuye uthole kumsebenzi ngo19 ivesi ngu10, ukuthole kumsebenzi ngu20 ivesi ngu31. uPaul ngomunye wabafundisi. Libandla limnandi likhula phakathi phambi kwamehlo alaba bantu engizababalisa. So ibandla leliqine lilihle lilo dumo olukhulu, lilamandla okusebenzela inkosi, lilezili okuthiwa ngamadlabuzane intshukuntshu, angikwathi kubiza ukuthini, kodwa ichurch yeEfesus yayithandeka ngenxa yalokho. uPaul ngomunye wabafundisi ababe abafundisi abesebenza ebandleni leEfesus. Owesibili ngizababala babili, nguAquila lo Priscilla. Laba basebenza belo Apollos basebenza, uzabathola umsebenzi ngo18 ivesi ngo24 usa ku28. uApollos, uPriscilla, uAquila basebenza labo ebandleni leli. Ungezwa imbali kaAquila lo Priscilla lo Apollos ngabantu ababe nodumo labo eBhayibhelini, basebenza kanzima ukuthi uhambe ilizwe. So ibandla leEfesus lalivutha umlilo, lalibandla elisebenzayo, nisebenza liqaphelisa iBhayibheli. Olandelayo nguTimothy. Ungafunda kuTimothy wakuqala ngo1 ivesi ngo3 uzafica ukuthi uTimothy wasebenza eEfesus engumuntu omtsha. Imbali ke nxa ilandelwa, uJohane umambuleli wasebenza ebandla leEfesus. So nxa ibandla lelo likhangele, ukhangela izintshumayelo ezaziphuma kuPaul, ezaziphuma kuPriscilla, ezaziphuma kuAquila, ezaziphuma kuApollos, ezaziphuma kuTimothy, ezaziphuma kuJohane. Libandla elali well natured, elali labatshumayeli labafundisi
ababeliphethe ngendlela esabekayo ibandla le-Ephesus lalilodumo ngenxa yalezo zinto. Ake mphongo ukuthi kancane isiti or idolobho le-Ephesus lalidumile njengedolobho lendawo yabantu abakhonzayo. It was a religious place. And futhi lalidumile ngendawo yamasiko. It was a cultural hub. Lalidumile futhi ngomkhonomi. It was a market. It was idolobho leli lisekhunjini lolwandle lihlanganisa imifula emibili. Lalidolobho elokhunji emakhunjini. So abantu babebuya ngezindledlana ezivela ngapha la ngapha. Ungayibala kuhle imbali zabo ngichase kulana ababevela ngapha endaweni yaseLaodikia babebuya special mhlawumbe sizofika lapha. Ababevela ngapha eSemena babebuya ngapha. Ababevela lali indawo yenhlangano kwakuyi cross cultural. Abantu babehlangene ngemihlobo etshiyeneyo eEphesus. Lidolobho elalidumile kusetshenzwa into ezimangalisayo. It was like a cultural place futhi lingathi indawo tourism kuvakatshelwa indawo edumileyo bonke abantu babesiza lapho. Kuyini okwakuyenza idumele indawo? City ye-Ephesus amadolobho eRoman Empire kwakulamadolobho alamagavana abuswayo ngamagavana ayi-resident. Amagavana ahlala khonapho njengakathesi abantu abona eZimbabwe sinama ministers kuthiwa minister of local government ohlala ukuthiwa provincial minister. Ama minister ayi-province nge-province. I-Roman Empire yayilama provincial ministers, ama-ministers of state in provinces. So kwakusithi nxa idolobho selisenza into zalo zizinhle konke kuhamba kuhle laliphiwa i-status kuthiwa yi-free city, a free province engala minister governor ohlala khona. Liyabe livakatshelwa so wonke amagavana abe khululeka ukuthi avakatshe. Nxa kulama cases athoniswayo kwakuyathunyelwa kumuntu esuka khona eRome ezotholisa amacala. So lali lidolobho elihle kakhulu eEphesus. So kwakukhululekile abantu bekhululekile bezikholisela. Ngenxa yakho nokho ke babe bethembakele kuRoman Empire besenza zonke izinto uqaphele khona. Ngenxa yalokho babe lezinto lezi kwakukhonza kakhulu uDiana, kukhonza kakhulu uArtemis. So iTempeli kaDiana lalilikhulu lisesabeka lakhiwe lacebezela lisesabeka lisebenza into ezizilayo. Kwakunabantu ababehlobonga besebenza eTempelini umsebenzi wabo kuyikuhlobonga kuphela. So idolobho leEphesus lalilento ezigangileyo ezisabekayo ezinengi. Ngifuna ukuqaphelise kunjalo great city with great sins, there was a great church there. Kwakubandla eliperfect. Liyakhulunywa ibandla leEphesus ukuthi doctrinally lalicacile libona kuhle lisenza kuhle izinto zezimfundiso inkolo zebandla zazigcinwe zihlambuluke. It was a pure church. Ibandla elicebezelayo lisedolobheni eyingcolileyo kodwa ibandla licebezela. So ibandla leEphesus yikho ekuthiwa iEphesus nxa kuthiwa Ephesus kuthiwa desirable, a desirable city, a desirable place. uNkulunkulu la ebhala ibandla a desirable church in the eyes of God. Ibandla elibukekayo uzakuzwa uNkulunkulu elibuka ngezinto ezimbalwa. Kunganani ke uzakhuluma lezi ndazisola sola afuna abalungise khona. Ibandla leEphesus, it was a desirable church. So sengikhulumile iTemple kaDiana leli lenza ukuthi umhlaba owawukhona wabala leyo ndawo. It is part of the wonders, 7 wonders of the world. Indawo kaDiana le ekwakukhonza khona isithombe. And kwaku idolobho leli lalinjalo uArtemis la ekhonza khona. uArtemis kwakungunkulunkulu wekhona womkhonomi. Abantu bonke babehamba besiyobhenga khona imali zabo ngoba kwakuthiwa zivikelwe nguye ugoddess lo Diana lo goddess uArtemis. So kwakuyindawo yokuvikela izimali. Khathesi abantu emhlabeni lapha ngizwa babalekela ama-tax kuthiwa bahamba bayibhenka imali zabo eSwitzerland. eSwitzerland babhenke khona indawo yokubalekisa imali ezingcolileyo. iEphesus babebhenka eEphesus kuyindawo yomkhonomi besithi ugoddess ugod lo uArtemis uyavikela ingcebo yawo. Lubambe ngenxa yakho nokho iEphesus kwakuyindawo uSatan ayebambe khona ongathiwa yi-stronghold. Ngifuna ukulivezela ke indaba uNkulunkulu eziveza esithi lo obambe ngesandla sakhe sokudla inkanyezi eziyisikhombisa.
He who holds the 7 stars in his right hand. uNkulunkulu ngapha uSathane ele stronghold eEphesus ngoDiana noArtemis. uNkulunkulu i7 stars zakhe lezi ibandla lakhe izinceku zakhe uzibambe ngesandla sakhe sokudla. He holds, not he was holding, not he will hold. He continues to hold. Kusitsho ukuthi uNkulunkulu ule ubambile ibandla lakhe ulibambe ngesandla. He is in charge. He has it in a secure holding. Ulibambile libanjiwe ibandla liphephile ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu. Ngizabuye ngikhulume futhi ngokubanjwa kwebandla wothani ngidlule. So uSathane ubambile kwakulezi ingwalo ezazibhalwa eEphesus. Lizabona uPaul ekhuluma ngalezi zingwalo kwezindawo. Kulezi ingwalo ezazibhalwa ezazifundisa abantu ubuthakathi. Ingwalo zesorcery ubuthakathi ezazikhuluma into ezingavunyelwayo, ungodly and ezaziningi into ezinjalo eEphesus. Ingwalo lezo zazikhona eEphesus kuhlanganisa lakho konke semkhulumile ithempeli elingcolileyo. Kodwa bona lapho uNkulunkulu yikho ebuka leli bandla. Ibandla lalihlambulukile liphakathi kwendawo engcolileyo. Kanengi singafika sibe sendaweni engathi ingcolile, sithi uNkulunkulu lawo uyabona, bese si compromise, bese siphila ngokuyekethisa, bese sisenza noma kanjani senze kuyekethe, singasabambisisi iqiniso. iEphesus yisibonelo sebandla eliphila emhlabeni onakeleyo. In this world but not of the world. Lisemhlabeni kodwa lingasilo lemhlabeni. uJesu wakhuluma wathi lizaba semhlabeni kodwa lingabi ngabomhlaba. uJohane ukhuluma khonoko, in the world but not of the world. Ibandla lakaJesu kumele likhumbule iEphesus libe semhlabeni kodwa lingabi ngelomhlaba. Kusitsho izenzo zehluke, sihlezi ngendawo ngegeography semhlabeni kodwa ngokwenza sehlukane labantu basemhlabeni. Singangeni ezinkolweni ezingaqedakaliyo, singangeni kuzithombe, singangeni even la kumkhonomi, siphume sibe lo mkhonomi wasezulwini ohlambulukileyo, sibe le purity lokuhlambuluka lobungcwele obufunwa nguNkulunkulu njengebandla. uJesu uyaziveza eEphesus. Uziveza ngalindlela sengikhulumile. These things says he who holds the 7 stars in his right hand. Lokhu kutsho lo obambe izinkanyezi ezisikhombisa ngesandla sakhe sokudla, ohamba phakathi naphakathi kwezinti zesibane ezisikhombisa, 7 golden lampstands. Ake sibuyeni sonke. Xa kuthiwa obambe ngesokudla sakhe inkanyezi, kukhulunywa ngani? Kuyasibonisa, sesibona siba lompikitsha, siba lomfanekiso engqondweni zethu ukuthi uJohn wayebonani. Ungahamba kuSambulo ichapter yokuqala, le into ephindwayo ekhuluma uyikhulume kuchapter 1 yonani useyiphinda, ngeke ngayichasisa. Lapha kukhulunywa ngamandla nxa kuthiwa obambe ngesandla, iauthority, ipower kaNkulunkulu obambe, he holds. Lokhu kuveza nxa kuthiwa he walks, kuveza ubukhona bakhe. His presence is within his church. Uphakathi uhamba zonke wenza inspection kukhulumile ku2 khathesi ku3. When it says he walks among, kutsho ukuthi uphakathi kwebandla lakhe. Ngizake ngime kancane, ngifuna ukuvula iBhayibheli. Ngifuna ukuvula uLeviticus ngo26. Ngifuna ukufunda Leviticus 26 verse 12. Ngifuna ukukhuluma ngokuhamba kukaJesu phakathi kwezinti, ngokuhamba kwakhe kuLevi. Ngibuyele ngikhulume ngazo zonke izinto, ngokubamba kwakhe ibandla, ama leaders, ngokubamba kwakhe izinkanyezi, bese sikholisa indaba yethu emnandi. Sengivulile lapha uLevi ngo26, ngifuna ukubala uverse ngo12. Ngifunda ngesingisi, ngizafunda iNIV ngesingisi ngitolike. Uthi lapha, I will walk among you and be your God, and you will be my people. Abese sithi, I am the Lord your God. Ngasengaphonga utshontsha mbijana kuverse ngo13. Uthi ngizakuhamba phakathi kwenu, ngibe nguNkulunkulu wenu, libe ngabantu bami. So indaba yesithembiso sikaNkulunkulu uhamba phakathi kwebandla lakhe ayiqalisanga kuSambulo, ayiqalisanga ebandla leEphesus, ayiqalisanga kuSambulo sonke ngoba uSambulo 1 ukhulumile. He walks among zonke izikhathi lakathi esithina sithenjisiwe. Hamba kuMateyu 28 uza kuthi
amandla wonke ezulwini nasemhlabeni aphiwe kimi. Ngakho hambani ezweni lonke lichumayele ivangeli. Ophendukayo limbabhathe egameni likayise elendodana lelikamoya oyingcwele. Bhekani nginani kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Uhamba phakathi kwebandla. What does that imply? uJesu nxa ephakathi yikho ngithe isambulo impendulo yokwesaba kwethu. Kungenani lezi thixo eziphakathi eEfesus. Kungenani lokuhlobonga lokonakala uphakathi kweEfesus. Kungenani lezi zinto zonke ezazi ngethusela abazalwane eEfesus. uJesu uhamba phakathi kwebandla lakhe. He inspects, uhamba phakathi kwebandla lakhe, ali-inspecte, abuye aliphathise, abuye alivikele, abuye aliphi security. So uJesu phakathi kwebandla lakhe. Ungesabi mzalwane. Ibala elithi ungesabi sizakhuluma ngalo. Ligcwele more than 350 times eBhayibhelini. Likhuluma ukuthi ungesabi. Ngoba uJesu hamba phakathi kwebandla lakhe. Ubambile. Nxa sisithi ubambile, sikhuluma ngeauthority. Nxa sithi ubambile, sikhuluma ngegrip. Nxa sithi ubambile, sikhuluma ngecontrol. Nxa sithi ubambile, sitsho ngokuthi amandla akhe ayezwakala ebandleni lakhe. uJesu kayehlulwa yilutho, sizayibamba ekugcineni. Yonke into ethusela impilo yakho, uJesu is still in control. Usezulwini, is in control. Kalahlekelwanga ngamakhiyi. Ubambile, he is in charge. Asidlulele. Sesibuya sibone lokho. Kabambanga kuphela, but he is central. Nguye ophakathi, oyindikimba. Nguye oqakathekiswayo, nguye okumele aziwe, nguye okumele akhonzwe, nguye okumele abonakale, ngoba hamba phakathi kwalo. Abanye bonke bemi ngoba ibaba inspector ohamba nguye ovisible. Ibhuku lesambulo is a visual book. Ibhuku leli liyabonwa, is an audible book. Kuyaziwa, visual and all audible. So uJesu uyabonakala nxa ngikhuluma ngomuntu ohamba uyakumbona. Noma umi ku-attention uyahamba uyabona uyahamba. And nxa enehamba ngenxa yenkazimulo yakhe bonke abanye bemi bathule bathi zwi. Uthi wake wakhuluma wathi, be still and know that I am God. Mana uphume wazi ukuthi uNkulunkulu. Nguye yedwa onelungelo lokuhamba ngoba uyabona phansi indlela, uyabona phezulu, uyazi yonke all dimensions of life. Jesus so knows them. Uyazi zonke izinkambo ngapha la ngapha. uJesu khangele. So yikho ehamba ukuthi abone ukuthi ingozi iphetha efuna ukuhlasela. Yiphi ingozi ezayo? Yikupho sekusethusela, yikupho sekuhluba. uJesu uyahamba vuma adlule duze lempilo yakho. Ungamvumi futhi nxa edlula wothi Jesu khawukela mina. Okwenza hambe wenzela khonoko futhi nxa edlula uthi wena ungangidluli msindisi. Nxa edlula ungangidluli msindisi, izwa amazwi ami. Ukukhala kwakho kuzwakala. Nxa uJesu hamba phakwe, he gives you a chance ukupha ithuba lomzuzu, ukupha isikhathi sokufinyelela, ukupha uba seduze ukuthi wena unesandla ubambe umphetho wengubo yakhe. Nxa hamba kuhle kakhulu ngoba usondelanga kuwe, asondelanga kimi. Nxa esondela kuwe ungadlula lithuba elihle. uJesu uyahamba phakathi kwebandla lakhe. Kanti indaba engafikanga kuwe, usefikile, umqaphele. Indaba le imnandi. Ibandla libanjiwe, secure, liphephile esandleni sakhe. Ngizagijima lapha uthi ngiyazi imisebenzi yakho. Nxa esithi ngiyazi imisebenzi yakho, utsho konke okwenzayo, utsho zonke izinto, izenzo. Nxa sikhuluma ngezenzo, sikhuluma ngama-activities, sikhuluma ngama-actions, sikhuluma ngezinto ohamba usiya khona, obamba khona, onakana khona, olala khona, ovuka khona. Ngiyakwazi konke lokho ethembayo. Uyazi akulanto efihlakeleyo ngapha uthi ngiyayazi imisebenzi yakho. Ngiyazi ukusebenza kwakho okuhle, lokubekezela kwakho, lokuthi kawudinwanga ikwenza okuhle. Futhi uyazonda abenza obubi. Kukhulunywa lebandla leEfesus. You have tested them. Hlolani imimoya. Ngizafika khona. You have tested them, you found them lies. Labo abantu bangabaprofeti. Ubahlolile wabafica bengabantu bamanga. Ungafunda isahluko sikaJohane, u1 John, uyakuthola ukuthi
izinto zabaprofeti bamanga kazivumeleki. Sikwazi kahle 1 John chapter 5 ngiyekhuluma ngokuhlolwa kwabaprofeti. Hlolani abaprofeti, libahlolisise, lingavumi ukuthi wonke umuntu athi ngumprofeti, ngumpostoli, ngilokho. Hlolani imimoya. Nxa sisiya kuthiwa lizabazi ngezithelo zabo. IBhayibheli licacile, akulanto evalekileyo. Kodwa kusambulo lapha kuthiwa ngiyalibonga ngoba lihlolile lazehlukanisa labo. Lazehlukanisa lemfundiso iyonakeleyo. Mzalwane othandekayo, ungavumi ukuyengeka. Funda iBhayibheli, hlola imimoya, hlola abantu abazithi bangamaKristu. Hlola bengakuyengi imfundiso zonke ezingacacanga ungazamukeli. Hlola imimoya njengebandla leEfesus. You have tested those who say they are apostles and are not. You have tested them who say they are apostles and are teachers. Bodwa bengabakambi bani bamanga. Lina bantu beEfesus ligcinile ngokubekezela elasebenza ngokubekezela imfundiso eqotho. Likwenzela ibizo lami, alidinwanga ngakho. Kukhulunywa ibandla leEfesus. You have not wearied. Alidinwanga ngokubekezela, alidinwanga ngokubona ngokwehlukanisa phakathi kwemimoya, alidinwanga ngokwazi ukuthi liphile impilo ehlambulukileyo. Ibandla leEfesus is a pure church. Lebandla lethu lalamhla kumele lisebenze ngesibindi, vigorously futhi lisebenze ngamandla wonke ukuthi lifuqele kachana imfundiso zonke zalabo abazithi bayizithunywa zikaNkulunkulu bona bengayisibo. uNkulunkulu abesekhuluma lebandla leEfesus athi ngilalokho ngilimelana lani ngalokho ngimelana lani. I have this against you. Yilokho nxa esithi I have this against you, uzama ukuthi asivezele ukuthi ubuhle bethu bonke esibenzileyo kabukhansili ububi esingaba silabo. Amphinde futhi nxa usenza okuhle kube kunengi, usenza okubi kube yi1. Imethi yezulu kayihambi njalo. Ayithi ukuthi sizakwenza ukuthi 90% u-A plus. Aso u-A vele kanje kuthiwa ngu-A kuphela, kuthiwa i-distinction. 90%, 95%. Hayi, ezulwini akula distinction. Kumele nxa uchaye distinction kube yi100%. Nxa ungavela uthi 99%, ngilalokho engimelana lawe ngakho. Ngoba uNkulunkulu ungcwele uphelele, akula sici. There is no shadow of turning. Akula sici. Nxa iphelele kayila khatha, akula sici, akula khatha, akula badlana. Kukho konke kuphelele. So nxa ulesici esithize, ngifuna ukuthi ngiphinde futhi uthi yena noma sengibale ubuhle bakho bonke, kodwa ngilalokho engifuna ukuthi ukuguqule. Ungakele ukuguqula khonoko noma kuyi1, uzaba le problem. Ibandla leEfesus litshela leyo ndaba. Ngilalokhu ngawe engimelana ngawe. Yikho ngithi mina, your good works do not cancel the one bad thing that you have done. So yona leyo nto eyi1 kumele uyephenduka, kumele uvume, kumele uyilahle, kumele utshintshe indlela. So Ephesus uyatshelwa ngilalokhu ngawe. uJesu wasechasisa leso sono kumbe lolo hlupho leEfesus. Ake sizwe ukuthi luhlupho bani. Uthi usulahlile, usuchiyile uthando lwakho lwakuqala. You have left your first love. This is a definite departure. These guys bachiya, basuka, bahamba. Ngifuna ukuthi ngithi mina, ulomehluko ngomuntu olahlekelweyo nomuntu ochiyileyo. Nxa wena usinkomo, ungazichiya gangeni, uyabuzigangele, ujibilike uzichiye uzibona, ukwazi ukuthi lapha ezikhona. Nxa sikulahlekele uyabongabonanga i-mistake kungathiwa i-accident ukuthi uthe usalibele ngale zathi cha enqazi lamabhela usabona lapha ezekhona lemizila sokuhlangelele ezebanye akusakhanyi. Umuntu olahlekelweyo ulohlupho lokuthi akwazi lapha ngakuthola khona. Umuntu olahlekelweyo uyakwazi akala ukuthi yinto eyenzakele ngengozi, but umuntu ochiyile umuntu waziyo lapho okutholakala khona, umuntu waziyo futhi ukuthi uchiyile, uchiye esazi. Ukhethile ukuchiya, ucabangile, uyenze ngentando yakhe, volitionally ukhethe ukuchiya, uthe sengisuka la. So uNkulunkulu uthena
ujiyile uthando lwakho lokuqala ayisithi awukwazi uyakwazi kumele ukwenze kodwa ujiyile awusakwenzi kuningi bazalwane sesikuchile sizakubalisa okunye sisenza imizekeliso ujiyeni wena kuthiwa usujiyile awusathisi njengakuqala uthando lwakho kalusa you are no longer as exciting as a bride usungumakoti ongasachaziyo umakoti ongasenzi mnandi umakoti osesithi nxa umyeni efika kuqala umakoti wayehlangabeza egedini kuqala umakoti wayefika sephekile kuqala umakoti kwafucekala segezile egqoke mnandi ethele lama perfume amahle kuqala umakoti esesothandweni olumnandi umakoti wayefiqala kuchisa lamanzi ukugeza kamdala ayese right kathesi umakoti wakhona nxa umdala efika kethulwa impahla nxa umdala efika ufica umakoti elele ezilalele bedroom kumbe bukele TV umdala hamba ebeka lama grocery eyedwa umdala ubuya zohlala azambingele ethi lichonile mama umama kwesikhathi ahlele ngoba ubona iTV kamboni lo mdala uthi uthiyile uthando lwakho lokuqala awusathiseki njengamhla uphenduka awusathiseki njengamhla usiyabhabhatiswa awusathiseki njengalesa nesikhathi kukhulunywa lebandla leEfesus angikwazi ukuthi kungishiya ngaphi angikwazi ukuthi kukuchiya ngaphi uthando lwakuqala sobonakele ngifisa ukuthi ngaphandle kothando zonke izinto yaselasizo alosizo without love all that we do is in vain ake mphinde ngithi angazi ukuthi uthando lolwakuqala lwalusithoni ngoba into eyazakala eBhayibhelini iBhayibheli ithi wothanda uNkulunkulu inkosi yakho ngenhliziyo yakho yonke ngamandla akho wonke ngomoya wakho wonke uyethanda futhi umakhelwana njengoba uzithanda so iBhayibheli lithi you love your God the God of your life uNkulunkulu wakho and love your neighbor and so lapha engxenye uthando uthi selichile uthando lokungithanda selichile futhi uthando lokumakhelwana ngoba kalisafuna ukubatshela ngevangeli kalisabavakatsheli kalisabaphi abadingayo wangibona ngilambile wangiyekela wangibona ngingomile awungiphanga amanzi wangibona ngihambazi awungigokisanga wangibona ngisentolongeni awungivakatshela wangibona ngigula awuzange uze yona leyo nto the love that you had kuqala wathi ungabona umuntu ecela emgwaqweni umphe impondo khathesi ungabona umuntu ecela emgwaqweni hamba le konke khona kuyakhuluma ukuthi umoya wakho usuwehle phansi ispirituality yakho siyehle phansi ukuqhakathekisa kwakweza komoya ukuqhakathekisa ukuthanda umakhelwane ukuqhakathekisa ukuthanda uNkulunkulu sekuphansi abanye bethu lokuye church sekuzima ngenxa yeCovid yathi buya yathi yasidabula yasichaya silahla phansi asisayizwa intshukuntshu asisakuzwa ukuchisekela kuhambe church bazalwane abathandekayo dingabodela ukuhlangana singaphiwa isikhathi sokuhlangana asihlanganeni yebo kule Covid kodwa ngithe ubambile he is in izinto zonke zibanjwe ngesandla sakhe sokudla isandla samandla isandla esisindisayo isandla eselaphayo isandla esikhululayo isandla esivikelayo so if your life is in his right hand awungazivikeli wena ngizalikhulumela ngesingisi umuntu othanda ukuzivikela uyalahlekelwa impilo yakhe when you are interested in self-preservation you lose yes self-preservation is a definite way of losing ukuzama ukuzigcina uzama ukuthi ungathi ungazenzela awunelisi ukuzenzela uyenzelwa mzalwane God does it for you even ukuphefumula awuziphefumulele uyaphefumulela uyaNkulunkulu uyakuphathisa ngifuna ukukhuluma ngezinto eziqhakathekileyo usuchiye uthando lakho lokuqala uchiyile ake ngithi mina kini kuyini ke okumele sikwenze kuyini okumele sikwenze ibandla leEfesus leli kuthiwa khumbula lapho owekhona ukukhumbula andaba beqala sokukhulunywa lebandla le you have left your first love ingathi sekukhulunywa lo muntu oyiwani kukhulunywa le bandla you have as a church you have left as an individual njengebandla selichile njengomuntu usuchile lapho khumbula kukhulunywa lo muntu oyiwani khumbula akuthi khumbulani khumbula njengebandla as a corporate body khumbula njengomuntu lapho wekhona khathesi ku-apply sekubuya empilweni sekusondela eduze khumbula lapho owekhona uphenduke iBhayibheli lisho njalo khumbula lapho owekhona phenduka wenze izenzo imisebenzi yakho kuqala nxa ungasakwenzanga lokho ngizabuya ngizosusa uluthi lwakho endaweni yakho
nxa sekususiwe uluthi kususwa isibane. Nxa ungasela sibane usulahleka suphumputa. Ngoba nxa sekusukukhanya kade kukhanyiselwa indlela. Ngoba uJesu uyini? Uyindlela, uyiqiniso, uyikuphila. Kususwe indlela, he is the light of the world. When there is no light, siyaphumputa kuthiwa nyasusa kukhanya uphakathi kwakho. Nxa sekususa ukukhanya awusela nsindiso. Nxa sekususa ukukhanya akusela heaven. No heaven for those who are in darkness. Nxa sekusemnyameni usukhamba labalahliweyo. So uJesu uthi nxa ningaphendukanga kukhona okuncane sokonakele. Remember where you have fallen. Buyela othandweni lwakho lwakuqala. Thanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Asikhumbuleni indodana yolahleyo. Remember, sifuna ukuremember. Indodana yolahleyo yayikhatshana elizweni elikhatshana. Ikhathele isidla lesingulube. Yasihlala phansi yakhumbula. Lesi ngikhuluma ngoLuka chapter 15. Yakhumbula kuthiwa wanakana enhlizweni. He remembered. Wakhumbula ukuthi ngekhaya kwakunjani. Wakhumbula ukuthi uyise wayemenzelani. Wakhumbula ukuthi wayehlezi kuhle njani. Wakhumbula ukuthi wakulezisebenzi. Wayengenzi nix. Wakhumbula yonke into wathi ngiyabuyela ekhaya. I-direction ayihambe ngayo yayiphuma iphenduka isiya le. Khathesi wachibilika wathi sengibuyela ekhaya. Nxa kukhulunywa ngokuphenduka, kukhulunywa ngokusuka, akukhulunywa ngokucabanga, akukhulunywa ngokuzizwa usorry, akukhulunywa ngokuzizwa I feel sorry about it. Hayi, i-feel sorry kayiphelelanga mzalwane othandekayo. I so feel sorry ukuphenduka, yikuchibilika, yikuguquka, yikuhamba ngendlela etshiyene laliyana okuhambe ngayizolo. So khumbula lapho owekhona. Nxa usukhumbule, thatha amanyathelo okuya enkosini. Ukuphenduka ayisomsori. Ukuphenduka ayisokuzisola, akwanelanga ukuzisola. Ukuphenduka yikuguquka indlela obuhamba ngayo, ubuyele emuva, indawo engapha opposite, diametrically opposite, ezehlukeneyo, eziphikisanayo, indlela ezingavumelaniyo. Uthi uyale udonsa usiyale, kudonsa kusiyale. Usathane nxa idonsa siyale, wena udonsa usiyale, ubuyele ekhaya. Hambe ekhaya mzalwane, buyela phenduka, ubuyele kuNkulunkulu. Buyela ezenzweni zakuqala, chiseka njengakuqala. Vuta uvuthe umlilo othando, akuvuthe ubuyele kumdala. Yenza imisebenzi yakuqala. Ngifuna ukubalisa ukulutshwana. Imisebenzi yakuqala ihlanganiselana eyothando. Maybe yilezi zinto. Imisebenzi yakuqala usakhuleka yini njengakuqala? Usaphenduka, usakhala, uhlabela ingoma liyana unumber 52 ethi noma ngomlilo ngovuma into engiyifisayo indlela yami qondile. Uyayikhumbula leyo ngoma, usayihlabela uzukhala inyembezi noma ngomlilo ngovuma. Ufuna ukuguqula impilo yakho iguquke, wawukhala inyembezi. Ungangidlula imsindisi, ukhala inyembezi, usenza zonke lezi, uthwabuyela kuyona leyo ndawo, usakhuleka yini? Usalibala ilizwi lenkosi yini? Usesele ntokozo yokukhuluma ngoJesu, ukufakaza ngaye yini? Ngoba kuqala wawungathuli, ufakaze akwenzele khona, ufakaze utshele okuzile eChurch, utshele okubalileyo, utshele okubale ku Spirit of Prophecy, utshele abanye ukuthi ngithe ngibala uDesire of Ages, ngithe ngibala Step to Christ, ngithe ngibala Great Controversy, ngithe ngibala lelela elalezi insuku uHope Beyond Tomorrow, ngithe ngibala lelana elomkhathandazo. Ngitho usabala yini? Usabatshela abanye yini? Usachiseka yini? Are you still excited about the husband? Are you still excited about the second coming? Usachisekela ukuza kwesibili kukaJesu na? Ke kwakhulunywa ngamaNicolaites. Angizikwabamba kakhulu amaNicolaites, ngizawabamba sesikuPergamos. Ngothini ngwachiye ngenzela isikhathi senzawaba kuPergamos, ngizawahlanganisa. Ngizakhuluma ngamaNicolaites kuthiwa liyawazonda amaNicolaites njengoba nami kanjani ngiwazonda, bayabuka ngalo. Kodwa ngithe noma bebukwe ngokunenge okuhle, okukodwa osolakala ngakho kuthiwa phenduka, ngoba ungayekela ukuphenduka uzafakwa emnyameni. Ngifuna ukuyibamba yokucina le isingena kumhlaba wonke yona, kodwa
eEfesus ithi lo olendlebe makezwe lokho umoya akutshoyo emabandleni. This is universal application. Everyone qualifies. Nyaka ngithi nxa ngikholisa ngithi olendlebe liyazibona ngembambe zami indlebe. Kuthiwa lo engathi uNkulunkulu ukhuluma ngani lahlaya. Uthi lo olendlebe makezwe. Kanti ongela ndlebe ngubani? Abantu bonke balendlebe. So ezami nazi nyaka ngithi nxa ndlala labazalwane ngithi akubambe yakho indlebe. Bese nxa seyibambile ngithi lo olendlebe makezwe lokho umoya akutshoyo emabandleni. So nxa usuyibambile yakho indlebe zwana, ngifuna ukukhuluma ngento ekuthiwa zwana ukuzwa. Ngizaqhubeka ngikhuluma ngazo echasa mbijana. Umuntu ozwileyo ubonakala ngesenzo. Umuntu ongezwanga ubonakala futhi ngesenzo. Ngathi ngifundela ukufundisa, ngoba ngutitshala. Kwathiwa ngomunye wayesifundisa wathi nxa umuntu efundile ubonakala kanje. Nxa ungathi kahamba ayevula umnyango, umnike ikhiye umnyango ovaliweyo, ungabona efika emnyango ethatha ikhiye ekhangelisa endaweni elungileyo eqondisa kumungelo esikhaleni sana, abese ithatha ikhiye ayifake so, abese iguqulisa ayikhangela achile ichibilile. Uyakwathi ufundile, abantu akuqala wamtshengisa wena wademonstrate wambonisa ukuthi ikhiye usebenza. Kodwa ungabona umuntu wena usithi kahamba ayevula umnyango umtshele ukuthi ukhiwe athachiye yona ikhiye wathi kafundanga nix. Khona angahamba la afika ichibilikise ayiphendulele ayikhangelise emuva. Ingangeni ikhiye wena beyifuqile. Ingangeni kafundanga. So umuntu ofundileyo utshengisa ngesenzo. Nxa lozileyo utshengisa ngesenzo. Ngathiwa sukuma umuntu asalehlezi phansi kazwanga. Ngoba ukuzwa kutshengisa ngokulalela. To hear is to obey. So lo olendlebe makezwe lokho umoya akutshoyo emabandleni. Nxa uzwile phenduka kulezo zinto owakumele uphenduke kuzo. Nxa uzwile chibilika hamba ngendlela enje. Nxa uzwile qalisa ukukhuleka. Nxa uzwile qalisa ukubala iBhayibheli. Nxa uzwile qalisa ukufakaza ngoJesu. Nxa uzwile mzalwane othandekayo thanda yeka khumbula ngokuza kwaJesu kwesibili. Kakube into emnandi. The second coming must animate your life. Impilo yakho igijime iguquke ihlanye ngoba uJesu yeza masinya. If you have heard, ngifuna ukuthi njengoba sesifikile emaphetheleni kule mvuzo la kuthiwa onqobayo abesethenjiswa. Kuthenjiswa into ezimbalwa. Onqobayo unqobani? What does the overcomer overcome? Onqobayo unqobani? Uthi ngifuna iphindezela. Onqobayo unqoba ukuswela uthando. Ngoba uthe uthando suluchile. Onqobayo ngulwana obuyelayo othandweni lokuqala. The one who overcomes his lack of love for neighbor, overcomes his lack of love for God, and his lack of love for God shows. Kuyabonakala. When he loves God, nxa semthanda uThixo uzabonakala ngezenzo. Nxa semthanda umakhelwana uzabonakala ngezenzo. So onqobayo unqoba zonezo zinto. Onqobayo unqoba lalokho abakukhuziweyo ngamaNikolai. Onqobayo unqoba lalokho abakhuziweyo ngabatitshala amanga, abaprofeti bamanga, abapostoli bamanga. Onqobayo unqoba isono. Onqobayo unqoba zonke izinto eziphikisana lentando kaThixo. Ngifuna ukuthi onqobayo, the one who overcomes, onqobayo uzakwenzelwa lokhu lalokhu. Sengitshilo ukuthi onqobayo unqobani. Isipho sonqobayo kwabase-Ephesus kuthiwa I will give him the right to eat from the tree of life. What is this? Ngizamupha ilungelo lokudla emthini wokuphila. Kuthi ukuthi uyabuyiselwa, restoration. Returning to Eden. Ubuyela engadini yase-Eden. Ukubuyiselwa e-Eden lapho esasuswa khona. Ukubuyiselwa ebumeni wakuqala kungelasono. Ukubuyiselwa emfuleni ogeleza amanzi okuphila. Onqobayo uyabuyiselwa e-Eden. Okwe-restoration. Onqobayo uyabuyiselwa ekuphileni ongapheliyo. This is a total reversal of the curse of sin. Ukubuyisela kureversa kubuyiselwa emuva yonke inkinga eyalethwa isono. Reversed totally. Abese siyabekwa eparadise likaBaba. The garden of delight, insimu enhle. Sesibuyiselwa endaweni yethu siyohlala noNkulunkulu. Kuthiwa siyohlala naye ingunaphakade. uJehova siphila naye. Liyayikhumbula ibizo lika Jesu ethi uEmmanuel, God with us, the one who dwells among us. Siyabe sihlala naye
unaphakathi ngoba lakathesi uthi yena ngizasusa i-golden lampstand ngizasusa nxa sesuse i-golden lampstand hayi behamba phakathi kwawo kuthi ukuthi abe sesuse le presence yakhe uyabe ngasahamba phambi kwethu phakathi kwethu so nxa ingasuswanga i-golden lampstand emabandleni ethu engasuswanga uyabe qhubeka hamba phakathi kwethu ngifisa ukuthi ngabe ngingalithi mbijana ngesigriki ngoba yi-peripateo uhamba phakathi kwethu uyahamba opposite wothani ngithi opposite ngifuna ngiyivala la. When he goes, he walks among us. Peripateo. Ngizabuyela ukuthi maningi badala inkosi iphusise. Wothani ke ngibuyele emva mfethu. The one who is a victor. The victory. Ngeke ngikhulume ngokunqoba. Kancane ingakabi uperipateo. Ngikhulume ngokunqoba bathandwa benkosi. uJesu nxa uthobe uyanqoba linelinye liyake libona abantu bebhora. Kulokunye okuyinto okuthiwa yiNike. Okuthiwa kuyini? yiNike. iNike ngamatenisi. iNike izicathulo ezokukhaba ibhora. Izicathulo lezi ezokukhaba ibhora ngifuna ukulitshela bazalwane zikhuluma ngebhora kodwa zikhuluma zithathelwa ebaleni lesiGreek elithi nikao. Ibala lelithi nikao likhuluma ngeovercoming. Unikao uku-overcome. So abantu abagqoka iNike babe sithi bangama-overcome. Babe sibanqoba. Babe sithi bona ngabanqobi. Ngiyake ngizwa amasabatha ehlabela ngumnqobi. Bahlabela ingoma kunqoba. Nikao bathi Nike. Babe sebekhaba ibhora ngeNike kodwa babone bedliwa begqoka iNike. Lezi kipa zeNike. Labantu bazeNike kuthiwa ama-victors. Akula muntu onqobayo ngaphandle kwaJesu. Yini engifuna ukulibalela yona? Ngifuna ukubala ivesi yokunqoba. Ivesi yokunqoba. Ivesi yokunqoba ngu1 John ichapter ngu5 ivesi ngu4 lo5 kodwa ngifuna ukukhuluma ngesiqendwana esincane esithi sona. Who is the one who overcomes the world? Ngubani o-overcome onqobayo? Nikao. Who is the one who nikaos the world? Ngubani onqoba umhlaba? But he who believes that Jesus is the Son of God. Ngulo okholwa ukuthi uJesu yindodana kaNkulunkulu. So nxa ufuna inikao ukunqoba ukuchaya iNike lokhwethu onqobayo ngulo okholwa ukuthi uJesu yindodana kaNkulunkulu. Onqobayo ngulo ukuthi uJesu wabuya wafa wavuka wabuya wenyuka. Onqobayo ngulo okholwa ukuthi uJesu nguye ophiwa amandla. Akula igama elinye ongasindiswa ngalo ngaphandle kwelikaJesu. Onqobayo ngokholwayo. Kulamabala aqhakathekileyo sengilengwabi lapha. Amabala aqhakathekileyo uJohn waziwa ngebala elithi Nikao. Ukhuluma ngokunqoba. uPaul wazi ukukhuluma ngokukholo. Paul talks about faith. John talks about victory. uPaul ukhuluma ngokukholwa. uJohane ukhuluma ngokunqoba. Ngifuna ukuthi ngithi mina amadoda lamabili xa siwahlanganisa faith gives us the victory. Ukukholwa kusipha ukunqoba. Ukukholwa kayisikho ukunqoba kodwa ukukholwa kuyathungamela ekunqobeni. Faith gives us the victory. Nikao comes from faith. Ukunqoba sinqoba ngokukholwa. Kuthiwa the just shall live by faith. Abalungileyo bayaphila ngokukholwa. Bazalwane abathandekayo, ngifuna ukuyivala bese ngikhuluma ngeperipateo. Iperipateo leyane ngiyikhulumileyo ukuthi uhamba phakathi kwethu. Ngazi ngakhuluma ngathi uJesu nxa esisa eparadise uyahlala lathi iperipateo yi-opposite yenyinto. Funa ugcina la. uJobe ehlaselwa nguSathane. uSathane wabuzwa uNkulunkulu ehambe ezulwini. Phakathi amadodana kaNkulunkulu athi buthana uSathane wahamba. Wambuza uNkulunkulu, "Uphumaphi? Uvelaphi?" Wathi ngivela ekuhambahambeni lekuzulazuleni emhlabeni. Ngivela kuperipateo. So bazalwane abathandekayo, if your church kungala peripateo kaJesu kule peripateo kaSathane. Nxa uJesu engahambakhambi phakathi kwemuli yakho uSathane uyahambahamba. Nxa uJesu engayiinspekti imuli yakho uSathane uyainspekta afa kukhwethu. Nxa uSathane ehambahamba phakathi kwemuli yakho uJesu ngakekho. Peripateo, Jesus must walk among his children. uJesu kahambakhambe emulini yakho, kahambakhambe ebandleni lakho, kahambakhambe empilweni yakho. He must peripateo impilo yakho abedlula einspekta wena usithi ungangidluli msindisi. uJesu kahambahambe empilweni yakho. uJesu wayehamba phakathi kwebandla leEfesus. Ngikhuleka ukuthi uJesu ahambe phakathi kwebandla lethu. Ahambe
phakathi kwezimuli zethu, ahambe phakathi kwamakhampani esebenza khona, ahambe kuzo zonke izinto esilazo esigwaba ngazo, everything in my life, peripateo. Jesus must walk around, must walk among, akhanyisa bekukhanya. Fisa ukukhuleka lawe nxa uthanda ukuthi uJesu ayenze iperipateo, ahambe phakathi kwakho, akuphinikawo ukunqoba, ube ngumnqobi, uhlabele ingoma yokunqoba. Hlanganyela lami kulo umthandazo, uzikhulekele enhlizweni yakho, asikhuleke. Baba wethu osezulwini, senzele njenge-Efesas, sizwile ukuthi ufuna siphenduke lapho esiwe khona, siyavuma. Sicela uqhubeke uhamba phakathi kwempilo zethu, hambe phakathi kwezimuli zethu, hambe phakathi kwebandla lethu, usiphe ukunqoba. Uthi lo onqobayo ngizamupha ilungelo lokuthi ayiphila impilo engapheliyo, ngizamupha ilungelo lokuthi adle umuthi wokuphila, ngizamupha ilungelo lokuthi ayohlala emzini kaBaba, ahlale khona amukeleke. Senzele umusa ngoba uyasithanda, ngoJesu siyakhuleka. Amen.